President. Wow, ha? Testing the waters na gito'y gagayem ken nga kabsat. Ya. Tanimet ngamin Senator Risa, kunana open ken kuana ti posibilidad nga tumaray nga para presidente comes 2028. Radyo Ronda Balita Afternoon Edition. Dagiti met damdamag nga danon, dagiti Radyo Ronda reporters ni China Arsadon, ijay Solsona, manipod ijay Solsona, Ilocos Norte. Awan sa kanot ti droga giant, ang mga katiltiliw dan samet, DJ Solsona, Ilocos Norte. Uy, ngem na ada pamadayaw, ada pamadayaw gayam nga naawat ti Solsona, Ilocos Norte, babaen ti panangidaulo ni Mayor Joseph Cadjo de Lara. Radyo Ronda Balita Afternoon Edition. Ni Randy Menor, ti ipadanon ng tumet nga report, ti syudad Tilawag, magikaysa iti programa, ti Violence Against Women, ti 18 aldaw nga campaign on violence against women. Dakay ngamin nga lalaki, sabagay saan lang nga lalaki, ti mangdangdangrang ka dagiti babae. Violence against women, when no datoy vowsy gagayem ken kakabsat. Radyo Ronda Balita Afternoon Edition. Nimet Ronald Domingo, ti padamag ng tumet ijay manipod ijay Nueva Era, Ilocos Norte. Jay Nueva Era awampay kaso ti bullying ijay Nueva Era, Ilocos Norte, may basar iti Philippine National Police. Radyo Ronda Balita Afternoon Edition. Ken inteto man ibasa, madamdama, datoy statement ni Majority Floor Leader Sandro Marcos. Tadamanen sa baling nga video. Yakam mo no, panagkitak ka dato no siyak ti mga analisar a pocket naminsan nga in video ni Saldico detoy nga minisplice na tinagbatagbat na sada inuten tatta nga iparparwar at pareho nga bisngay tibuok, pareho nga bado ngem inuten dalaeng nga iparparang iti social media. Ini damo niya po Presidente Marcos. Dato'y may kadwa nga video na ni Congressman Sandro Marcos. Radyo Ronda Balita Afternoon Edition. Dato'y gagayem kanya kapsat ti press statement ni Congressman ken Majority Floor Leader Ferdinand Araneta Marcos. May naig ka dato'y apo, dato'y imparwar manen. Diyan mo, no, account katangag 5 peso met dato'y ni Saldico. Tay di damo, tinaiparwar, dati naka-blazer ti brown, iso lang nga iso nga bisngay, iso lang nga iso ti langana, iso nga kunada, posible nga naminsan na nga in record detoy ngem inutenda nga iparparwar. Tay kuna ni Senator Ping Lacson dagitoy nga propaganda ket calibrated, scripted, calibrated na ornos dajay sequence na pasabog after another pasabog. Idi imparwar ni Saldico dito muna nga statement na through social media, Facebook nga rod, accusing the President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga iso ti pagpatpatenggaan nga pakaipanan dagiti dadakkel nga kickbacks manipod kadagiti nagduduma ng infrastructure projects iti pagilyan tayo nga Pilipinas nang nangruna dagiti flood control projects. Inakusaran na po after that accusations parang
sequence ko na darod. Scripted. Here comes the rally of INC. Peace rally nga kunada. And during the peace rally, sumaruno, jay pasabog ni Senadora Amy Marcos. Siguro akit, damay na natin si Presidente para ma-ignite. Kunada siguro. Iraman tayo ni Apo Presidente, tapno marobroban dagiti tao, tapno rumwarda ket paikat da ni Apo Bongbong Marcos kakas Presidente when ma-pressure ket rumwarda giti tao ket tikid daw dati panagikat na. Pero parang hindi naman naniwala ang taong bayan. Kaslahaang ingkang kano dagiti Pilipino datoy nga bomba nga impasabog ni Saldico. At awan anyaman na. Dedi expectaren da nga rally haan nga kasjek kaado nga expectaren da. So, bomba number 2. Nagsao ni Apo Amy Marcos about drugs. Angem tinapasamak at dadapay nga tisimpat siya tao nang nangruna dagiti military, dagiti soldado, dagiti pulis, dagiti elected officials na panken PBBM. Dajay simpatyada. And the other side, naka-awat da kadagiti negatibo nga reactions can commence. So here comes another pasabog. Accusing the presidential son and congressman of 1st District of Ilocos Norte nga may summit kadagiti kang runaan tatta nga nakinabang kadagiti budget insertions. Dato'y ibasa tayo man. Dato'y nagbalinmet ng statement ni Congressman Sandro Marcos. Ti kunanad to'y anyone can sit in front of a camera from abroad and spew lies. Uray siya sinuman. Ket mabalin na ti mapan agsao ti sangwanan ti camera ket agsao ti inuulbod. Kunanan siya. The statements from the newly crowned champion of the DDS cabal, former Congressman Saldico, are frankly as fantastical as they are false. Fantastical. At kaya nakasawan ti fantastical. Kasla pantasya. Datay awam pulos ti kinagpaiswan na. Fantasy. I hope that the public can be reminded that we are talking of a person with no credibility, whose vested interests are to release these videos to destabilize the government. This is someone who our kababayans know to be the architect of this mess, yet continues to insult their intelligence by saying wala siyang nakuha. Evidently, the only path he sees for himself is one where he steers political chaos in the hope of escaping his own legal troubles. Gusto niyang pabagsakin ang kasalukuyang administrasyon para maabsuelto siya sa kanyang mga krimen. In fact, the intel suggests he already struck a deal with those who stand to benefit from such a change. Congress is a collegial body and decisions are made through a process of election. Saldico was removed as appropriations chairman because members caught wind of his insatiable greed and corruption. Not because of the whim of any individual. The sagasa that he orchestrated in certain districts such as Bulacan and other municipalities speak for themselves. Sa aking mga kababayan, si Saldico ay hindi po isang journalist or truth crusader. Siya po ay isang kriminal na umiiwas sa hustisya. Huwag po tayong magpabudol sa kanya. Hindi ito revelasyon. Ito ay destabilisasyon. Dajay, tinagbali na po nga press statement ni Congressman Sandro Marcos, mainay kadato'y kaudyan
nga social media post ni Congressman Saldico gagayem ken kakabsat. Ya. Datoy may sapay nga topic tayo. No kasanot panangiladawan ni Congressman Chobit Chanco idi kinasarita ni Presidente PBBM da dating Speaker Martin Romualdez ken ni Saldico. Padanan, tenteto pa'y pagsasaritaan gagayem ken kakabsat. Radyo Ronda Balita Afternoon Edition. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda DCRL Batak. Member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time alas 4:20 ag sublikam to kalpasan de gito. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Ito'y adamag, kiti dandanon ka na kayo, ti M. Luwilier, kwarta padala. Basta kwarta padala, mag M. Luwilier na. M. Luwilier, ang tulay ng pamilyang Pilipino. Doc Herbal Coffee 21 in 1. Doc Herbal Coffee 21 in 1. Na-diagnose na kitilang cancer stage 1. Imbagay, tikabsat ko nga padasek ti Doc Herbal Products. Sinadas ko aji 21 in 1 Doc Herbal Coffee, Doc Herbal Juice Super Gold Vitamin C, Ken Capsule. Digita tin inumek tata. Ket dakkel ti panagyaman ko talong maingnak. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, makabloom sa charm. Walang amoy kulong kahit sampay sa laon. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. Mag-triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing, ISO certified, world-class quality. ACS. Sa pagmamahalan, ang bawat sandali ay mahalaga. Kaya kung nawawalan ng gana si Mister o si Mrs., mag-Enjoy Coffee na. Enjoy Coffee. Ang Enjoy Coffee ay may sangkap na makakatulong sa pagpapalakas ng pagmamahalan at pag-boost ng libido. Kaya mag-Enjoy Coffee na. Gawing mas mahal ang pagmamahalan. I-Enjoy Coffee na yan. Goodbye to me, Masha. Hello, Right Bar Blue. Isang nagpapagyan. Right Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit ng tiyak pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Masha. Hello, Right Bar Blue. Isang nagpapagyan. As tested ang Covenant Polycotton sa mancha, malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Ti danom ket ubog ti biyang. Ngem sana basta-basta inumen ti danom. Naskyan na nadalos ti inumen na danom ken mangken salunat iti bagi. Dahil tati kalidad ti danom nga ipapay ti Reich's Purified Water Refilling Station. Agsipod tasan at basta-basta purified water. Kaput na nagdala ti 38 states filtration. Reich's Purified Water Station. Masarakan iti Purok Kapya, Barangay Nagbacalan, Maway, Ilocos Norte. Para ti delivery, tumawag lang iti 0956-276-2756. 0917-895-3559 ken 0948-598-2900. Sa pulen laing Darikiel Mac Herald S. Orsino,
Manager when Mr. Roy Ramal Osino. Radyo Ronda Balita, Afternoon Edition. Alright, oras tayo na alas 4:25. Tuloy-tuloy po tintay panagdadanggay di programa tayo Radyo Ronda Balita Afternoon Edition. May basar ka na dyan panagistorya. Nabuya tayo po nga panagistorya ni Congressman Toby Chanco. Kinasari ni ngamin Congressman Toby Chanco iso nga very close kini Apo PBBM agkabagyan ni bakit ni Apo Toby ken ni First Lady. So parang magbilas kumbaga. So ti panagistorya na po gapot ta adto dagito madamdamag kano ni Apo PBBM kada gito insertions ta idi pa lang 2024 apo nga question na ran din dagito budget insertions nang nangruna kini Senadora Amy Marcos dato nga rod tinangrugyanan na idi nga imikay ti administrasyon gapo kada gito ibagbaga ng insertions na kung naewan so adda dato'y panagsasarita da sigon kini Congressman Chanco nga nagungit hindi naman hamat kidi nga nagungit no daduma ket dinamet amot ngumatot boses na ni Apo PBBM kasangwanan tisona na tadamdamagan na nga ruden dagitoy nga kwarta ta apay nga dapat dato in request ni PBBM ket in reject daket adadda nga dagitoy insertions kada dagitoy various infrastructure projects ti nakaipanan dagitoy pompondo nga kunana kanupay ket ilang eroplano pa ba ang gusto nyo, ilang bahay pa ba ang gusto nyo, ilang pera pa ba ang gusto nyo, kaslakas dyan ti panagsao niya po PBBM iso nga idi nagsona the State of the Nation address na gist na di ninanakaw nyo ang pondo ng gobyerno, hindi na kayo nahiya sa mga susunod pang henerasyon. Mahiya naman kayo. Dajeti kunana nga nagpapalakpak dapay apo dagiti congressman pakairamanan ni then House Speaker Martin Romualdez. No arigem dejeng istoryada kasla ni peket di kasinsin na nga Martin Romualdez ti pinatamaan na sa jay. At it goes through the highest officer of the Congress at masyado ka namang pangawag mo na ito, pabaya. Dati kasla dati managbaybay akalaon na yan no maliputan ka nga at the insertions nga si ka nga House Speaker nga si ka ti kabebelgan kadeta nga institusyon ket mapalpalikudan ka ket di mo mamamuan nang nangruna ket ti close friend mo nga saldi ko nga iso na ti chairman ti Committee on Appropriations ket iso iti mangiendorsar ti budget saldi ano to madi na nga takin na or binaybayan na iso nga no pagsisilpwe mapo dagiti paspasamak talagang nga dakkel ti pakainaigan na ti House Speaker kadagito nga budget insertions gagayem ken kakabsat. Iso nga ti ICI, ti Independent Commission on Infrastructure rekomendada ti pannakaipilamet ti kaso kontra kini dating House Speaker Martin Romualdez. Dimet ko na ni maapo Congressman Martin Romualdez I can be fair with your investigation. Masapol nga patas si panag-investigasyon nyo. Ta panagkita ket kasla kayat daklaeng nga ipabalod. Ay ket mabalod ka nga rod no. Awan met ti makita da nga nagbasulam. At ti ombudsman nga mismo pa yan apo. Iso nga impanda pa di jayen ni Crispin Secretary Boying Remulla.
Dajay apo at itatati agsisilpo. Agsisilpon nga pagtengken pasamak kada to'y budget insertions issue nga nang itunda kada tipan nakapukaw dagiti billions of pesos para kumaka dagiti infrastructure projects nang nangruna dagiti flood control projects. Makita yo po. So nagbabasit tayo nga tattao. So kasanot ti panang rebek mo ti kakastoy kabibilag nga tattao. Itata ultimo ti presidente iso pa yan ti mapadpadakes nga iso ti nang irugi idi pan nakarebek pan nakapugipog. Nagunag mga taga Ilocano rebek. Datay mapugipog maparmek ti panagkunniber. Kasla kada di press conference na adikalman. Everything is transparent. Madipo di ti pan naka-bid dagiti proyekto. Ken kasamatan pan naka-monitor no dagitoy nga proyekto nga mabid ket may implementar metlaeng as is. Kada jay presentation iti program of work ken kasamatan dagiti materials dagiti sizes ti landok no ti kuma naikabil jay program of work ket 15 mm ngem ti inkabil jay contractor takayat nat makamenos is 10 mm. Manot bayad 10 mm. Kas pagarigan 100 pesos per pidaso. Ket de 15 mm kas pagarigan. Ket 500 pesos. Diad da 400 pesos en. Nga ganansyanan. Kunan tumet ni project engineer. Bakit bakit 15 mm ang nakalagay? Tingnan mo yung ginawa mo. Bakit 10 mm lang? Bigyan mo ako para ipasak deto'y project. Di bagi ng tumet. So, nang rugid giant panagkurakot. At ang kinalubanan ni project engineer, dahil substandard nga materials, kasukat kadajay tong patch ni kontraktor. Sige engineer, huwag ka na lang magsasalita. Sayo ang 200 pesos per landok. Nagkwentadan to numano nga ribo nga landok deta times 200 pesos. Di nagdakkel meten nga kwarta. Di da pagkasino da dagito engineer nga sugador. Pagbabae da dagito engineer nga babaero. Kasjay gagayem ken nga kapsat ti modus ngemitatan transparenten. Makitam no anya kada jay transparency portal no anya daytoy program of work kada bill of materials. Ket do kayat mo nga mapangkitain ma-visit mo jay website data dapay datay giyo kung kunada datay kasla pan nakatrack talap no malapdan ti ghost project. Let's say nabid kuma kas pagariganen nabiden nagbilang kan at the prescriptive period ti implementation. Kas pagarigan kuma San Nicolas, Ilocos Norte. Dayayan kagayem ken kakabsat i-monitor mon. No dayjay notice to proceed ket na irugin dayjay proyekto. I-visit mo jay site na. At everything ket kasla datay adda datay transparency nga ruden ma-monitor mon. Tapno maalam dayjay number of days nga pan nakaimplementar ti proyekto. Kasi dati in batad ni Presidente Bongbong Marcos di Calman kabayatan di press conference na nga adan datoy transparency portal. No nga tako maadak may sa nga saludsod ti saludsudek kumaket sa bagay nalakamit ket di nga matrace na po ta makontrol dameten dayjay cost of materials. Ti construction materials. Iso nga uray at the favored contractor, let's say talo nga bidders na nagtutulog damit laing haanan nga overprice. Haanan nga overprice. At makontrol damit ten dati presyo dagiti construction materials.
Radyo Ronda Balita Afternoon Edition. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. DCRL Batak. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, alas 4:33. Agsublikam to, kalpasan na ito. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Dahito yung oras, ketidandanon ka na kayo, ti M. Luwilier, kwarta padala. Basta kwarta padala, mag-M. Luwilier na. M. Luwilier, ang tulay ng pamilyang Pilipino. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Doc Herbal Coffee 21 in 1. Doc Herbal Coffee 21 in 1. Sobra po ako nagpapasalamat sa Doc Herbal Capsule Super Gold at Doc Herbal Coffee 21 in 1 kasi dati nagkaroon po ako ng bukol sa gilid ng aking suso. Nang dahil sa araw-araw kong pag-inom ng Doc Herbal Capsule Super Gold at Doc Herbal Coffee 21 in 1, nararamdaman ko na unti-unting lumiliit at lumalambot ang aking bukol. Sa panahon ngayon, ikaw ba'y sigurado? Ikaw ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Patch Soap. Matay di 99.9% of bacteria and virus tested. Believed by eksperto in the Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Patch Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Manipot, iti number 1. Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo. Smart o kaldero. Ang galing for everyday. Kasta the Smart Iti Dishwashing Paste. At double tanggaling formula. Tanggal galing iti sebo ken bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 tuta. Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste. Heavy duty linis kada pulagi. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Narito ang mga nagpatunay ng bisa ng iCure 18-in-1 Coffee at iCure 32-in-1 Coffee. Siak ni Sangguniang Bayan member Cornelio V. Carta Jr. Tiili ti Burgos, Ilocos Sur. May sanak met na user ti iCure products. Manipo di diagos usar na ko ni ti iCure Coffee ket simaya ti tirikriknak. Isla sa anak nga mabanmandnog. Orayan nyaman nga nadagsen nga obra. Ken kas may nga inhinyero, makatultulong pa'y kanya kureno kasano ti puyat, ken kinaado ti pakakumikuman jay project size. So nga awisen kayo met nga mangusar iti daytoy. iCure products tapno sumaya ti salunatyo akas kanya. iCure 18-in-1 Coffee at iCure 32-in-1 Coffee. Bili na! Misis, gusto mo ng flower garden sa loob ng bahay? Ibabad lang ang iyong labada sa Charm Fabric Conditioner. Kabloom! Ang Charm Fab Con ay may 3 flowery scents na mapagpipilian. Blue All Day Fresh, Pink Peony Fantasy, at Red Berries and Blossoms. Kabloom! Subukan na ang Charm Fab Con. Pangong! Kabloom! Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Radyo Ronda Balita Afternoon Edition. Alright, oras ngayon, alas 4:37. Tuloy-tuloy tintay panagdadangga di programa tayo Radyo Ronda Balita Afternoon Edition. Iti dato yung aldaw iti Martes, November 25, 2025. Iti dato agundawan tayo meten kadagiti damag manipo di tiruar. RPN Radyo Ronda Live Report. Manipod kini karuba rin, ganda ito nga damag, idandaron ka tayo, ti Enjoy Coffee para tumagalang ang pagsasama at paglabing-labing ng partner o minom ng Enjoy Coffee. Ken ti iCure Products, ket available dito ay RPN Radyo Ronda Batak. Manipod kini karuba Irene Ringor, ti PGIN, nagtuloy ti koordinasyon na iti CSC para ti panakipadalan dagiti empleyado ti training. Go ahead, Irene Ringor. Umabot iti 50 nga empleyado ti Provincial Government of Ilocos Norte, dagiti kaunan nga dimalan iti Values Orientation Workshop ng VOW.
Sigun kay Mrs. Fresh Yaton, Human Resource Management Officer ti PGIN, plano maipadala na amin ng empleyado ti PGIN iti mayasting nga workshop. Inlalawag na nakidinulig iti opisina da iti Civil Service Commission ng CSC para iti panakaiswat na sa workshop akas iti kalikagon ni Gobernador Cecilia Araneta Marcos. Imbatad na may sakarigiti kaunaan ng lugalong ti Gobernador iti panakaipadala da iti empleyado iti panagsanay. Indunanag na impalgat ni Gobernador Marcos sa tarigagay na may padalan da iti empleyado iti personality development training tapno amin ni empleyado ket nakaisem nga kanayon nga mangsamo kada iti kliyente dawen no kada iti kakailan. May na iti daytoy pakamunisyason iti panagisalsalita na kada iti department heads ket aminado dagitoy nga kasapulan ang mabiyag da iti natipintas at kawabalin aron nga ikutan da iti empleyado ti gobyerno. Kabiatan ng palgat ng adamanente sa bala training na nairugi na naisangkat itay laing bigat na nakibinuligan ti PGIN iti CSC and the ticket para iti second level training on ethics, accountability, and discipline. Kunama the ticket para sa iti officers, manipid iti salary grade 11 at pangato. Inlay na mapaling na itutuli iti masod na tawin, di pa nakaipadalong da iti empleyado, iti mayasting na training, kaya mapaling na may sangkat ito, iti kada tanong na bulan, aging ka, amalpas amin na empleyado, iti PGIN. Tamag na ito iti Kapitolyo Provincial para iti Radyo Ronda Balita, afternoon edition, Irene Ringor, nagpadamag. RPN Radyo Ronda Live Report. Maraming salamat, Irene Ringor. Kadeta nga damag manipod pelayang iti provincial capital. Nagmayat na ito, nagitay training, personality development training. Di ununana, malagip ko, damdamok pa lang ti media di kwan, kaadwan na nga may reklamo idi apo. Kaadwan na nga may reklamo idi nga empleyado ti gobyerno ket manipod iti hospital. Bagaday di nga nauuyong, ultimo midwife, nauyong. Ultimo dagitay dagitay IW ko man, dagitay paredoron ti pasyente. Bugkawan data pasyente, wano bugkawan data bantay. Kasla na nakabeng-benggador tayo di nga agsasarita dagiti empleyado idi apo. Kasla na tayo kig-tutan kang kanayon. At dati nagkunay din di tayo lata ibagbagan ngem amam mo tayo dito. Ti kunada dagito idi may isang nurse ti kunada at siyempre hampay unang nga dakkelmet ti budget idi di kad limited met dagitay i-hire da nga nurses wano dagitay medical providers. Ti rason da di perming nga toxic ti trabaho. Tamuyo meten no government hospital dita ti pagpapaagasan dagitay awan ti mabalbalin na. Di kad itat pakaitambakan dagitay ado nga pasyente. Di kad basitmet dagitoy empleyado or dagitoy nurses kas pagarigan, doctors, ay ket mabambanog da, toxic da ket tikunada, siya sino, at pasaray ka no, straight 2 days nga ag-duty da idi. Walang uwian. Siyempre, kunana, jay bambanog mi, jay iloy mi, jay anak mi, jay iloy mi, jay asawa mi, santo pala datay, nasukir ta pasyente, wano saan, ket dinamot araramiden ta bantay, ay ket makapungtot kami met, kunadangim, ket nandun na tayo. But that is your chosen profession. Amom nga kasat ipagbanagan ti trabahom. Iso nga, di mag-resign ka, ang dami namang nangangailangan ng trabaho dyan, kaslakas jemet Iso nga, ket nandun na tayo, yung understanding natin sa kanila, dahil napapagod naman daw sila, totoo naman talaga yan. Iso nga, idi ko nakadado. Gagayem ko pwede gini daduma, masususpenso da nga do doktor. Gaputa na, uuyong da. Nauuyong da. Naungit da, pasari pagsasawan da kano peta pasyente da. Pero dalos buenos, nakatadot masususpenso idi. Nga doctors, nurses, apo.
gapoti kasi nga attitude problem da nga agreklamo dati mapagsasawang piman nga pasyente. Kasi dapat dagiti may administrative case. Idi nga doktor sa po. So malagip ko ta personality development dato Angem tata ay nako no dapat na dagiti agin lalaing dita ay sigurado baka di da makapag-retire. No. Anywhere, the Bureau of Internal Revenue, dita Land Registration Authority, LRA, nagadot amutay dita po. Yeah. Ngem, no, agsaludsod tayo, kada kita agipulpulong kada tayo. Di damet kayaten, ti agtestigo. Di damet kayat ti mangted, datay facts. Tadap no kuma, mapangrugyan tayo nga agimbestigar. Oh. Recently, at dati problema nga indatagdahan niya, LRA. Gapo karot ta nakabaybayagen. Nga nang teddat kwartan. Di met lang malpasan dyan titulo ket talo nga tawenen. Di ba kakasyay? Sige lang, sige lang. Takitain nyo, itatata mangrogrugin ti cleansing iti gobyerno. Baka di kayo makapag-retire in kaso. Yeah. Dagitay madipet, dita DPWH kanu tatakit, taglako dat biddoksen. Idikwakit, saan didaglako biddoks? At nairantay kin ni Juan de la Cruz, nairantay kin ni Pedro. Amin, whole year round, nairantan, adda na ka isang ratan nan. Di ka dagitay piman, awan ti connection na, awan ti kapet na, nga kontratista, di dalakwan ti biddoks. Uno saan, di ka no pala nga to, di da, lakwanan ka datay ano awag mo datay contractors licensure ano tayan datay tapno makapagkontrata ka pasapol nga adda datay contractors accreditation board ko na dan sa datay. So dajay ti poon ken gapo apo no apay nga dagiti kontratista datapo adot maragsakan ta sigurado kanon nga makabingay damit ti kontrata da ta nor arigam ngamin dito ayan tayo iso lang nga iso flood control ditoy flood control dijay flood control ti sasinnuman iso lang nga iso nga kontratista apo PICAB gayam Philippine Contractors Accreditation Board mo sakbay nga makakontrata ka masapol nga adda ti PICAB mo adda gayem ko nga nag-apply ti PICAB ti kunada gatangen na kanot 2 million pesos diya mo gimatang pasuksok kasla kasi kuma bayad ka 2 million ta adda PICAB mo may isa lang project kandeta ma-abort mong kunada. Kita nyo, ti sistema. So, hopefully, itatan, narugyanan dato'y transparency portal, ket saanin nga mapilpilipay, ti bumakbak nang. Siyempre, nagkontratag negosyo ka, ket bumaknang kami, tatadamit ganon siyam. Iso nga kita nyo, dagiti favored contractors, dito'y, pagilyan tayo, dito lugar tayo, iso that big time contractor sa ta, iso lang nga iso. Kukadad jay, kukadad toy, kukadad tumanen, kukadad tuman di jayen. Kasi sisinoblat dalatan. Dagiti community centers, may mesak kontratistana. Dagiti school buildings, may mesak kontratistana. Dagiti flood control projects, may mesak kontratistana. No may sa nga ili, adamit sa basabali. Kita nyo? Dagita amin ang puti, mabalin nga mabalbaliwan ton. Kita yung teto, kada ito 2026, tadagito yung remaining projects ti 2025, ket napabiddan, gagayem ken kakabsat. Radyo Ronda Balita, Afternoon Edition. Subyanan tema nan, dagiti damag manipuri tiruar. RPN Radyo Ronda, Live Report. Manipur ni Genueve Vera, Ilocos Norte, awampay ti bullying, kaso ti bullying Genueve Vera. Go ahead, Ronald Domingo.
iti kaso ti bullying igay Nueva Era Ilocos Norte. Dahito iti pinisinggidan ni Police Executive Master Sergeant Jubert Calano, ti Deputy Chief of Police iti nasaong kwerpo ti pulisya. Kuna ti opisyal na itilaing napalabas nga PCR manta kaya nakasamatin pa ng sursurda kadagiti nagdudumang pagadalan iti nasaong lugar kaya awamnet digitay dumandanon nga reklamo kadakwada nang runa kadagiti naganak kaya kasamatin kadagiti mangi sursuro nga ada digiti dakumati kaso iti panag-bullying iti nadakamat nga lugar. Kuna ti opisyal nga dahiti tatatinay sa kadagiti tututukan iti diyang ti PNP kas programa iti diyang ti kapulisan halaga diti probinsya Ilocos Norte ng NPFD iti interemente nga pagilian in lawag pa iti opisyal nga dahito nga panag kurana ket mangi paneknek nga napintas iti kooperasyon dagiti naganap ken kasanatan kadagiti mangi sursuro nga ito dangarod ti kangrungaan nga mangi yadal kadagiti tubing ay iti saan nga napintas nga pakapasabakan ng naruna iti panakabuli when pa nakauyaw iti may isang estudyante inlawlawag pa iti opisyal nga kada ito nga gundaway ket ad-adamanin nga tutukan da ito nga programa when aktibidad aga sipod pailaing at ito ti mandar iti higher office iti diyang ti Philippine National Police segment pailaing iti nadakamat nga panag. Damag na iti PNP Nueva Era para iti Radyo Ronda Balita Afternoon Edition. Radyo Ronda Patrol, Ronald Domingo reporting. RPN Radyo Ronda Live Report. Maraming salamat Ronald Domingo kadatang damag manipod PNP Nueva Era Ilocos Norte. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DCRL Batak Member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time 9 minutos kasawanan ti alas 5. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS, matatapos na ang taon, wala pa ring ipon. Ho, ho, ho! Mary and Elionario! Pwede kang maging milyonaryo ngayong Pasko! Mag-transact lang sa M. Luwilier from October 5 to December 31, 2025. Punta na sa M. Luwilier para Christmas ay merrier! Grand draw for Mary M. Elionario promo is on January 8, 2026. Per DTI Fair Trade Permit number FTEB 238749 series of 2025. Sa pagmamahalan, ang bawat sandali ay mahalaga. Kaya kung nawawalan ng gana si Mr. o si Mrs., mag-Enjoy Coffee na. Enjoy Coffee. Ang Enjoy Coffee ay may sangkap na makakatulong sa pagpapalakas ng pagmamahalan at pag-boost ng libido. Kaya mag-Enjoy Coffee na. Gawing mas mahal ang pagmamahalan. I-Enjoy Coffee na yan. Ikot pala gumit matcha. Hello Right for Blue. Isang nagbagan yan. Right for Blue. Right Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit matanggal ng dumit ng tiyak pero di masakit sa kamay. Ikot pala gumit matcha. Hello Right for Blue. Isang nagbagan yan. Mas tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Right Bar Blue manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Manipot iti number 1, Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Smart o kaldero. Tanggaling for everyday. Kasta the Smart iti Dishwashing Paste. At double tanggaling formula. Tanggal galing iti sebo ken bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linis kadapulagi. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
Ako si Albert, 64 years old. Bilang isang senior citizen, mahirap na para sa akin ang pagbasa ng maliliit na letra. Tila hindi na malinaw ang aking paningin, lalo na sa gabi. Inirekomenda ng aking kapitbahay ang iBerry. Sa simula, nag-aalinlangan ako. Ngunit pagkatapos ng ilang linggo, nakita ko ang epekto. Mas malinaw na ang aking paningin at mas madali na akong makabasa kahit sa madilim na ilaw. Talagang mabuti ang iBerry para sa paningin. Hanapin ang iBerry sa pinakamalapit na butika. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at Radyo Ronda Balita, Afternoon Edition. Alright, oras tayo na dapat 7 minutos kasangwanan ti alas 5. Tuloy-tuloy lang tapo. Itintay panag dadanggay di programa tayo Radyo Ronda Balita, Afternoon Edition. Wow, ha? Nagkikita man da kitay di ko nada. Original Capitol Press Corps. Dati daming basit get together mi datay. Dati original Capitol Press Corps. Di pa tiyempo da po Bongbong Marcos. Nga pa iso pan nakabukil na ngamin. Di naggobernador ni Apo Bongbong. Dati Capitol Press Corps. Iso nga tata, nga natata. Tila naawang ket Dalayla ni Pugat, Damarisal Laida, ni Rebelin Dumingsil, Maji Tunak. Dagaya pa lang ti naawan. Ngayon dagi din nabatbati. So adada pa lang. Adda kami pa lang. The original Capitol Press Corps. Pero, sabilanan tayo ti damag bani po ni Tiruar. RPN Radyo Ronda Live Report. Manipod kaya ni Gina Arsadon, ti Municipality ti Solson, Ilocos Norte, nakawat manene ti pamadayaw. Anang nga pamadayaw deto, intay mo ti detalye ni Gina Arsadon. Kaya deto nga damag, idandanon ka na tayo, ti North Solaric Enterprises, installer ti nalaka ken de kalidad na solar light. CCTV, karaman ti solar water pumps. Masarakan ti North Solaric Enterprises, iti Bacara Road, Lawag City. Abagatan laeng ti DWCL Lawag. When tawagan laeng ni Mr. Sherwin Ancheta, ti 0929-805-8829, when 0977-815-2985. Tengod pastrugent report ni China Arsadon. Go ahead, China. Naiparang ay manen, iti ili ti Solsona Kalpasan anagunod da. Iti ikalima alugar iti Second Regional Subay Bayani Awards iti Nobyembre a 21 kadayto yatawen iti San Juan, La Union. Impakita ti Solsona iti na indaklan a panagtalekken kinatalgida iti napudno ken epektibo a panagturay babaen iti Suboy Bayan System iti DILG. Inawat iti parangal de Mayor Joseph E. De Lara, Vice Mayor Jonathan L. De Lara, MLGOO Mildred Leia Estavillo ken SB member Joseph A. Arellano. Daytoy ket mangipakita iti tuloy-tuloy a panangitalged iti LGU Solsona iti napateg a serbisyo para kadagiti Solsonians. Para ti RPN, DZRL Batak, Chino Arzadon reporting. RPN Radyo Ronda Live Report. Maraming salamat, China Arsadon, kadeta nga damag manipod palang iti Jay Solsona, Ilocos Norte. Congratulations, dita Solsona, Ilocos Norte. No, Solsona, ket malagip ko man ni Akron Hameran. Kunakin ni Apo Vice Mayor Jonathan De Lara. Apay nauli magsa ni Akron Hameran na po Vice. Kunakit, kasano nga di nauli mag no naaba mo teng. So kaya mga sawan official day di acronamer kung di ka man dito Solsona, Ilocos Norte. Kabayatan na intay may amendment report ni Randy Menor. RPN Radyo Ronda Live Report. Nagpaparan ni Randy Menor ni Randy Menor ti Lawag City nakikesa ti 18th day campaign ti violence against women. Go ahead, Randy Menor. Go ahead, Randy. Suspense summit. Nagtitipon iti bigat di kiti na duma-duma grupo ti babae iti siyudad ti Lawag para tirugit ti 18-day campaign to end violence against women when baw. Kasrugit ti aktibidad na iwayat ti lakad para bigyan wakas ang baw. Anak ipagpasitan di kiti opisyales ken empleyado ti Lawag City Government, Sonta Club, Kalipi, SKB, BSPO, BHW, Federated Daycare Parents Association, PNP, kaya na duma-duma pa'y a grupo. Bid-bid da di iti placards ken poster, anak ay palaunan,
ti mensahe para ti proteksyon, ken karbingan di ti babae ken ubing. Kalpasan na, naiwayat pa ti body wellness ken self-defense demo, anapateg, para ti palang salaknip di babae ken ti bukod da bagbagi. Makimay sa ti gobyerno siyudad ti dato yung aktibidad, para ti panakalapet ti anyaman na panagabusar, ken kapstamet ten, ti panang salwat ti kalintikan ti tunggal maysa. Ti 18-day campaign tinang rugi itangan aldaw November 25 agpatingga itong December 12, 2025. Para ti RPN Radyo Ronda Batak, Randy Menor reporting. RPN Radyo Ronda Live Report. Maraming salamat Randy Menor kadetang adamag manipud pelang ijay syudad ti Lawag detoy tapno maproteheran dagiti rights dagiti babae, violence against women. Halay nga dati panangkabkabil apo ti protection nga kay kayat damit. No daddo man no pagsasawan tayo. Nang runa ti publiko deta. Wanuhan ket imutan tayo ida, violence against women deta. Imbag ni Mark Tulyaw ata very loving kadagiti women. So dejay team advocacy datata campaign dagiti babae nagdudo mga women's group tapno ti kasta ket maiparangarang mapatibker ti prinsipyo ti karbingan dagiti babae. Radyo Ronda Balita Afternoon Edition. Awanen tinabade pa nga oras si programa tayo Radyo Ronda Balita Afternoon Edition iti dato yung aldaw ti Martes, November 25, 2025. Itinagan dagiti kadwa tayo may nagserbi iti Technical Department na kadwa tayo da Mark Tulyaw kini Mike Ramos. Kasama ten dagiti Radyo Ronda Reporters. Iti pagayam nyo timon de programa Rod sa dyan pumakadan. Babay na po. God bless us all. Keep safe everyone. RPN Radio Philippines.